bersama bis Primarna. Dear passengers, in a couple of minutes we will be leaving. We would like to remind you to stay alert and always keep your belongings, since lost items are beyond our responsibility. Thank you for your attention and have a nice trip with Primadona Bus. Penumpang bis Primadona yang kami hormati, saat ini kita berada di suatu tempat yang menyediakan berbagai macam makanan, minuman, dan oleh-oleh. Kami ingatkan kepada Anda agar kembali mengecek barang bawaan Anda. Dan apabila Anda hendak meninggalkan tempat duduk Anda, kami